Umdlali weHockey waseBhayi kusele kancane lifezeke iphupho lakhe lokumela izwe emqhudelwaneni womhlaba wabaneminyaka engaphansi kwengamashumi amabili nanye eEurope ngonyaka ozayo. UKiara Meyer ofunda esikoleni iAlexander Road wathola ithuba eliyivela kancane lokududulana nezingwazi kulomdlalo khathi yeqokwa eqenjini elabhekana neNetherlands kusummer series eStellenbosch ngenyanga eyedlule. UKiara Meyer ngumdlali weHockey oze ngobuso elizweni. Kwaye ubonakalisa impawu zokuzimisela ngethuba bezilolonga namhlanje. Waqala ukudlala lo mdlalo eneminyaka esixhenxe ubudala. Ngoku uthi ufuna ukuzibandakanya neqela eliza kumela uMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi kubadlali abangaphansi kweminyaka engamashumi amabini nanye. It was really big for me because I really wanted to be part of the 12 girls, 13 girls that were announced to play. And it was very exciting knowing that you're playing for your country and you can be proud of yourself for working so hard and being in the team. Esikoleni samabanga aphezulu iAlexander Road High saziwa ngokuphuhlisa abadlali behockey kwaliphondo lempuma koloni. Nabaqeqeshi apha kwesi sikolo badlala indima enkulu ekukhuthazeni abadlali ukuze bafikelele kwiqondo eliphezulu. Our girls hockey has a massive amount of players right throughout the age groups, which allows for a massive influx of support as well for not just our first side but our A sides going throughout the age groups. Sithetha nje ngoku UKiara Meyer ulungiselela itumente interprovincial tournament eza kubanja kwinyanga kaAugust. Ndinguzolani Moya weendaba zeSABC ndiseBhayi.